Oh, praise the Lord. Hosea chapter number 12, verse number 2. Chapter 12. Verse number 2. Hosea 12 verse number 2. Oh, praise the Lord. Simakadze ubeka Juda licala. Simakadze ubeka Juda licala. Utawujezisa Jakobe. Utawujezisa Jakobe. Njengekwetindlela takhe. Njengekwetindlela takhe. Asasili njengekwetindlela takhe. Njengekwetindlela takhe. Oh, praise the Lord. Amkhokhele ngangekwemisebenzi yakhe. Amkhokhele ngangekwemisebenzi yakhe. Ngotiphi letindlela takhe nangiJakobe la? Lekuthiwa ubekelwa jona licala. So utawuthola nenkokhelo yakhe. Yes. Verse 3. Verse number 3. Esiswini wabamba sitsenze semnakabo. Esiswini wabamba sitsenze semnakabo. Asangumuntu lomzala walwa naNkulunkulu. Kanti futhi sekamzala kuthiwa walwa naNkulunkulu. Walwa nengilozi. Wayehlula. Wakhala ncela sibusiso. Oh, praise the Lord. Noma ungagcina lapho mfowethu. Egameni lenkosi mhlambe siyibukele indzaba ukuthi vele egameni lenkosi ngoba ezulwini lesikhathi kwendeka lokho aseswini kwathathwa njengendlela mayibonga inkosi. Kuthiwa manje utawujeziswa njengekwetindlela takhe. Nathi balwa letindlela takhe kuthiwa aseseswini Jakobe wabamba sitsenze semnakabo. Wathi noma sekamzala walwa naNkulunkulu ulokulwa kwakhe naNkulunkulu umphumela wamehlula. Kuthiwa ezulwini kwabuka lokho. Manje lapho Hosea chapter number 12 siyaphuma sigwebo manje simelana. Kuthiwa noJakobe ngesikhathi sakwenda egameni likaJesu ngaleso sikhathi siyena simhlambe sifakazele uma prayer sithi bambana naNkulunkulu ungamyekeli ngamehlula. Ezulwini wabuka njengendlela leyo lesendo sakhe Jakobe saba sibi. Wathi noma sitholile sibusiso wabeka amashelfini ngalo leso ezulwini bakuthi noma naso sibusiso kodwa siyenda sijeziso ngekwetindlela takhe. Sekakhulile waba nengilosi wayehlula. Ngoba kunetinto omkhulu lothi bamba ngokwesikhathi ube mlobusisekile kodwa ezulwini inkantolo yakhona ube nokuqala ukuthi noma letinto utitholile ubuke lendlela utithole ngayo. Oh, praise the Lord. Walwa nengilosi wayehlula. Lokuyekela kwenda Jakobe usaseseswini ufuna sesiyibukela indzaba ngobe embhalweni angu-2 ema-records emaphahla in the Old Testament la kudala nje khona emaphahla. Ngifuna ukuthi siqhathanise lokudala kwamaphahla lokubili bese siyabuka ngendlela naye lekuthiwa sowujeziswa yena Jakobe sibone ukuthi kusho ukuthini ukubamba sithenze semnakelo. Simakadze ubeka Juda licala utawujeziswa Jakobe njengekwetindlela takhe. Esiswini wabamba sithenze semnakabo sekamzala walwa naNkulunkulu wamehlula. Indlela letimbili yeqala wabamba sithenze semnakabo esiswini. Genesis 25 verse number 24. Genesis 25 verse 24. Verse number 24. Wathi na ufike balanga akhe. Wathi na ufike balanga akhe libetha ibeleka. Wabeleka amaphahla. 25. Verse number 25. Lekuqala lapho ngofana liliwanga wopha umtimba njengengubo yeboya. Wathi umpeleka kaZaheri baletha bathi u-Esau. Baletha leqala bathi u-Esau. Emva kokuphuma kwalomnakabo sandla salona lomunye. Oh, praise the Lord. Sandla salona lomunye lolandzelako saphuma sibambe sithethe sa Esau. Ngakho-ke bametha ngekuthi nguJakobe.
bathi uJakobe leli gama lethi Jakobe lisho loyo lobamba umnaka bosenze ngani uthi shokuthini bamba umusenze praise the Lord mayibonga inkosi tinyawo ngokwembhalo timelela hambo tinyawo tiphize timele in progress egameni kaJesu losokuthi nangabe umuntu lobamba bantu senze kune ukuthi bantu ngabe egameni kaJesu baqhubekela imbili ubathusela imuva kuthiwa indlela le simakaze uJesu saJakobe njengoba indlela takhe esiswini wabamba umnaka bosenze ufuneka ukuthi sikuqhathanise ngala lamanye amaphahla ngoba embabeni dimbili tinzawo lapho khona amaphahla lo kulelenye inzawo lo mnakabo ubamba lo nyesenze asesitholela lenye ukuthi lo mnakabo wena kanjani baseseswini. Genesis chapter number 38 verse number 27. 38 verse number 27. Verse 27. Verse number 27. Wathi nasabeleka wathi ke sekabeleka watholakala ukuthi esiswini sakhe kunemaphahla wathi nasabeleka lelinye lakhipha umkhono lakhipha umkhono. Oh, praise the Lord. Lelinye lanjani manje lakhipha umkhono beka sawukhipha umkhono. Oh, praise the Lord. Mayibonga inkosi kuthiwa wathi nasabeleka lelinye lakhipha umkhono. Yes, umbelekisi walibamba walibekisa walegabisa iqofu lombofu wase uthi nali lelitelo lokuqala. 29 verse number 29. kodwa la ufinyeta lo mkhono lathi noma sewuphumile umkhono lasele ufinyeta umkhono wakho kwase uphuma umnakabo kuqala. lo mbelekisi wase uthi umbelekisi sewuphuma ngekufola ngakho-ke wabetha into wathi Perez emva kwabo lo mnakabo lokhipha umkhono waphuma waphuma solagabelo liqoqo lolubovu esandleni sakhe wametha libito wathi uZera. So embhalweni mabili emaphahla lesathi ngawobhalweni maphahla kuqala uJakobe naEsawu maphahla sibili nguPerez naZera. Lendlela egameni likaJesu lesitholako kulokuthala kwawo i-very important ukuthi siyinake ngoba egameni likaJesu ivethe inhlangothi letimbili. Ngalapha kuthiwa egameni likaJesu wathi nasaphuma Esawu kuthiwa Jakobe wabamba lo mnakabo senze. Kodwa ngalana kuthiwa wathi nakatalwa Perez kuthiwa Zera wakhokha umkhono kuqala. Kwangathi ngalo mkhono nakokhokha makabhishophi bekavula indlela ngoba kuthiwa wathi sekakhokhile lo mkhono waphize wawufinyela. Kwathi kubhekakala ukuthi kakuphuma yena egameni likaJesu waphuma lo mnakabo kuqala. Kwangathi kunevo la yena Zera wavula indlela wayivulela umnakabo wathi nakafinyela lesandla wase uphusa lo mnakabo ukuthi aphume kuqala. Oh yeah. Two kinds of brothers. Ngalelo lomunye ubamba lokuyenze ngalana lo lomunye uvula indlela uvulela umnakabo sekayivulile ufinyela sandla phusa umnakabo wafohla Perez. Leligama lelithi egameni likaJesu Perez lisho loyo lophume ngafohla. Ngasatha thona leligama lesingisi lithi breakthrough. Leligama lithi breakthrough lisho ukuthi ufohle. Oh, praise the Lord. Amen. Oh, my boss. La empilweni yakho kuze lokuthi kunokufohla lokujika kokuthi ube naZera in your life. You need a brother. Longeka akubambe senze ngoba there are certain brothers lokuthi uqhubekela phambili bahlala bakuthusele emuva angeke uze uyenzawo with such brothers. You need brothers like Zera labakuvulela indlela and give you a push. Ngoba kunokufohla longeke uze ufohle ngetakotandla. You need a push. You need a brother to give you a push. Unebantu lokwenza ukuthi usinzisiwe olesikhathi eside egameni likaJesu kodwa labantu laphila nabo kulesekuleyo uphila egameni likaJesu nabo Jakobe bahlala bambamba senze
nakathi uqala inothite basina uyibuka nje wena sisi yake yaqala ngibani yesebeni so kanti uqala ngawo bona ukuthi lapha kuphila nabo Jakobe awuthuthuki kulo hambo lwakho nengosi awuyinzawo until you get a Zerah that will give you a push. You need a brother usukuthi lo usukuthi la ekukholweni lesikhathi awufothi na inqomo ledla yodwa uhamba wedwa kude. You don't have a system of brothers, you don't have a system of Zerahs that will give you a push in your life. Even as a pastor, you need brothers in the ministry. You cannot strive alone. Angeke udle wedwa ukhatha ukuthi uzafohla into lesithi. Kunekufohla that needs you to have a system of brothers ube nabo Zerah. Lesikhathi naba friend la abathi friend bona ngoba bozela ngilapha bathi noma ngicede ngagama mina kodwa phuma mina kethu nagame wena naphuma wena kala. There is no problem. I'm here to give you a push. Baba unafuqa ngibani in your life? Open Zerah. Ngoba kunekufohla. For you to break through, my sister, you need Zerah in your life, a sister, and that is a Zerah. Labato to sustain. Wabalaba you have so much and I'm so tell me about Jacob and about Esau. Who for letting go to tell who was I letting me 1 month. Who tell about a corner? Who tell about the foot in a corner? Ufa lendlela labaqoqa ngayo lendlela labakhuluma ngayo le content yalo labakhuluma ngako ubona ukuthi lokhu kunokuthi umise embili umthosele emuva buka ukuthi laba lophila nabo mhlobo wami lempilo yakho yokholwa bayithosele emuva lo bayithulele embili. Simakazi obeka shutha liqala awu Jesus Jakobe njalo ngetindlela takhe esiswini wabamba senze semnakabo sekamzala walona uNkulunkulu wamehluka. Praise the Lord. Nikhona kusitheka. So la ukholweni make njengamake uthina labanye bomake that will give you a push. Uthina labanye labatakukasa and give you a push. Mayibonge Nkosi uze ukuthi ufohle kuze ukuthi bele tibo lobhubekela kuto ngobe lo Perez lona nguye lona Jesu so uvela ngaye lo nawufunza lo mlando nawufunza Matthew chapter number 1 uyathola ukuthi Perez wagcina kunguye Jesu lagcina telwe ngaye. Uthi nabantu labatakupusha ukuthi ugcina ukhonile ukuthi utale umsindisi in your generation utale egameni uvethe inkosi Jesu la empilweni yakho egameni kaJesu labantu lophila nabo bayawuphusha yini ekutheni ugcine uveta umsindisi noma bakuthosa nje sense bantu labathosana sense uyabeva ngishona umuntu noma senza kusindiswa nakasenza khona uvela naxoxa ukuthi la yesis ngiyabona ukuthi lokholwa wena ngathi uyaphaphathela sisi asobandeka kaze sinele ngosolo sicha siyababunga nje solo siyanuka siyabathi laba gijima njengawe sisi ungaphaphatheli bambeka uve ukuthi ayikhuluma Jacob baba sense bamba yini manje khona nje sisi kodwa wakhokhili yawo uve ukuthi lona mshakoba kubamba yini bamba sense usengathi uyathandaza moya wengula kuvusela kusini uthandaza uzukhale basi yesisi musa nje umuntu edema lapha kaze sabaqala sababona abanjengawo labakhala bangathethi bona ukuthi nabo Jakobe kodwa ke ezulwini kule nto lesezulwini yindlela leyo uyabuka ezulwini bonakale bamlaba bambala bakethi senze ubeka amashelfini asezulwini le nto lasezulwini kuthiwe le ndlela le ibukiwe dawufika sikhathi lakhona ngobe lesento nje saJakobe wasenda katheni angathi kodwa many years later sasiba in the book of Hosea engathi na Hosea 12 verse number 2 kuthiwa simakathe ubeka Juda liqala utawushesa Jakobe njengoba indlela takhe ngoba kunesikhathi lakhona uthi na wena lentetino izulu liyabiza alikhokhi isijesu ngaleso sikhathi ibeka nje shelfini kule nto lasezulwini. Oh, praise the Lord. Utswala sekamzala
lefuna usikuba bese sisethanaza ngithini ngalaba brothers kanto you need to have brothers in your life. Go and evaluate your circle. Labo lokuthela ngosikhathi lesinyeni bayakuphusha yini egameni kaJesu, bayakunikeza yini push la impilo yakhe khona noma bakudosele emuva. Buka lokuthi solo waqala kuhamba nabo uyathuthuka yini kulo hambo lwakho nenkosi noma udethele emuva. Then utawathi ukuthi ngabozerwa as a Perez noma ngabo Esau ngabo Jacob as a Jacob as an Esau. Bible was. Oh, praise the Lord. You need people. You need people in your life. Akusebenzi lokuthi ube inkomo ledlayo wena. Akusebenzi lokuthi egameni kaJesu awusiwo accountable. Ude lawo accountable khona. Ude covenant brothers, my brothers go covenant now as a child of God. Even in ministry, you need you need brothers, a system of brothers that will give you a push in ministry. To your destination, you need to be serious and you need to be intentional with having the right circle around you. Now, I'm just talking about ngeke vele umsindisi lendlela lokuqhuba ngayo. Ngabe nje shothi yonke topic laba lohlala nabo ngahlale ngixoxa indvo lethi ibheke eceleni awuthuthuki. Ngeke nje usho ukuthi ngathi ngilehlana nempristi Msane ngiyeva lokuthi lo usemishiya impilo yami seyithuthukile kunetiko bengadibona sengidibona ngale ngendlela. Because I have a brother who challenges me. You need brothers that will challenge you in the walk of faith. Wena lokuhamba wedwa unetimbo longeke uzuthanaza uzukithole unokufota kunema breakthroughs langathi ukuthi uzuzile adzinga ezera in your life. You need just a push. There is a person lo asakafika kuwe akhuluma ngama linye makamanana ingoba soluyithanazela iminyaka le20 yende kunelanga li lo uyadzinga ukuthi uthanaza. You need to work around your circle. You need the right people around you. You need a Zara. You need a Zara. Laba yang lebang mulapa, egameni kaJesu, ibhizinisi lekasola kama nguyitana, wayisuke wayibikela boJakobe, manje boJakobe bavana senze, afike Jakobe athi, nawu cabanga ngale bhizinisi loyicabako, into utayenda kanjani? Akubambe nje senze. Uthi uyeva uve ukuthi le bhizinisi bengixoxa ngayo, so yayeka yini. Bona ukuthi ngizabathapha ufundisa abantu laba yona boJakobe la miloni yakho unebambo laba bavana senze. Nawu uyambili bakuthusele emuva. Nawu uyaqhubeka lembili bakuthusele emuva. Nawu uyathanaza basawuthanaza kakhulu. Nawu uyazila basawuzila kakhulu. Nawu uyadimisela edifrent kaNkulunkulu bathi sowena kakhulu too much. Ube ukuthi uthoswa senze. Suyaqala kana usuyadibhonga doka ke suyanciphisa. Nasi nothi siyakuthi ngishisa yini kule mpilo yakhe mthanazo. Hey, now sisifasengela kakhulu. Oh, praise the Lord. Labanye bane bantu namhla basazile makamanana ngale ukuthi bana boJakobe babatshela lokubi kodwa bekuzila. Nawu ukhuluma ngathi labathi nikaze ngaqala ngiyekuzila ayingabe yamsebenzela. Dawubona mathumbu sisolo phezulu. Bona ukuthi ngaboJakobe. You need both the right impilo yakho. Lo dawuthi nawuthi uzilile bathi ayingena nawo mnake. Laba dawuthi nawuthi uzilile egameni kaJesu nabo babe nale impilo yokuzila, babe nempilo yokufuza livi. Hayi abantu laba ngenenzaba nelivi laNkulunkulu, laba ngenenzaba nemthanazo, ede bahlale bawubheka, bede ngesikhathi nanihlangene ulula nje lokwehlukana angimathanazi. Bona ukuthi kude labafucela khona ngeke uthuthuke kulo hambo lwakho nenkosi. Because of the system that you keep around you. Who are your brothers? Baba nomnakeno. Wayebuta Jehova lenzaba ngalenyelanga kuleyingosa wathi hey uphumnakeno. Yaphendula leyingosa yathi kanti ngumgcini umnakethu. Let me tell you, brothers and sisters, kulo hambo lo you need brothers. Mina ngimalo yabathika labanye bomali.
labathwelele timo nawo lothi thwele nangabe sothi umzathe uyabathinga labanye bodzathe labatehlukanisele uNkulunkulu egameni kaJesu nawe isizwa uthinga letiye isizwa nangabe you are a pastor you need other pastors be accountable to your brothers batshela ukuthi bomnakethu khululekani nakhona into lenibonayo in my life lengahambi kahle ningesabi kungekhutha I am accountable to you keep my back I will keep your back Alo ukuthi ubona ngako nje uhamba wedwa kude lokubuyisa egameni kaJesu egameni ngoba sesikhathi egameni kaJesu bamula abadala bakubone you are seen by your brothers because you spend most of your time with your brothers but your brothers they don't challenge you need people that will challenge you strongly bakutshela ukuthi ani nalo phela uyaphetha asothi uyaphetha mina ke asothi uyaphetha mina ke aphanjwa kanjena akubanjwa kanjena akuhanjwa kanjena akwendiwa lokho without force you will have breakthroughs in ministry because you are going to learn from your brothers. They will give you a push in the name of the Lord. They will give you sound advices based on the word of the Lord. Egameni kaJesu bakupushe uzuforhe letimbenisike in your life, in your walk with the Lord. Funa ukuthi ke ngicela ngalamagama. Uswasekamzala sesisekamzala. Uswabambana naNkulunkulu sayikhumbula indzaba. Nawufunza ngale ncwadi yaGenesis kuthiwa kwafika isikhathi semfundlaneni eJaboku kuthiwa wafika uwetha konke Jakobe, wawetha abantwana, wawetha nemndeni, wasala wabambana naNkulunkulu kusukubonga. Kodwa kulokubambana kwakhe naNkulunkulu umphumela kuthiwa wamehlula. Hey! Ezulwini sabuka lesento saka Jakobe kuthiwa le gilosi yazi yabona kusekusakakusa. Yaseyithi hayi ndoda, salomkhulula salengihamba. Bathi angiyekele ungangibusisi. Bayuzuna bamla bacela labakhala babambana naNkulunkulu bacela ibusiso egameni lizulu nje libuke lesibusiso ngeke kuphume naso kodwa ezulwini ubekwelicala ngokuthi wena ubambane naNkulunkulu kulokufuna kwakhe imali lapha ngoba labaye bazibathana basi ngosimina ngosisi vele ningiyekela lizulu libona ukuthi okay ngokuthi utawuyekela asenkuniki kodwa ezulwini ngani lasezulwini ubekwelicala ngokuthi wena ulokubambana kwakho naNkulunkulu ubehlulile ngoba ngoba uliqala ezulwini ukuthi umphumela kulokubambana kwakho nenkosi umehlule kumele ukuthi asehlule uNkulunkulu kubonakala ukuthi bembambane lo mphumela wobambana naNkulunkulu kube ngokuthi ngehluliwe hayi ukuthi mina ngihlulile inkosi ufuna ukuthi kulokhamba kwakho naNkulunkulu solo wasinziswa letimpawu tikhomba ukuthi uyehlulwa yini noma uyayihlula inkosi uyanqoba iJehova la empilweni yakho uyaphumelela yini is he able to conquer you is he able to subdue you is he able to defeat you or you are too hard to be cracked by the Lord ngoba kunabantu abaqina ngwa bathi amazulu ayathambisa lengane ayithambi uyayihlula inkosi lengane lasola sinziswa nayo solo ayinciphi nasingayibekisa singakhanza ngokuthi nangabe sothi le 25% yalo seyamzile they said Chothi Jehova uyehluleka la empilweni yakho kwahluka angathi mina mfowethu angathi zasewethu bethe nguselelo ukuthi ngabe uNkulunkulu ukhuluma yini lapha kuwe ngabe uyaphumelela uNkulunkulu na la empilweni yakho ngabe uyakunqoba na noma uyamehlula asuke lesithandazo sengathanga ngo oba Senesikhathi lesithe kodwa ngiyabona ukuthi ngathi lempilo yami ikhombisa kumehlula uNkulunkulu ngathi ngiyamehlula Jehova akakhona
ungahlula kunenhlangothi la empilweni yakho nawe ungifakazi ukuthi namanje solo akakhoni ukwahlula ufuna ukuthandaza umlothi Nkosi ngahlule ngahlule Nkosi conquer me defeat me my prayerlessness ngiyidempilo emthanazo ngiyidempilo yefulabuso bakhe uNkulunkulu la empilweni yami ngiyamehlula uNkulunkulu akangahluli kulohlangothi lokhuleka akangahluli kulohlangothi lokupha akangahluli kulohlangothi egameni likaJesu lokuzila kudla akangahluli kulohlangothi lolulwimi lwami lubi enalibonakala bangazaluyi ngabangcono ngiyamehlula Jehova kulohlangothi Ola mfuna kuthanazela umlothi sihlwa Nkosi ngahlule egameni likaJesu conquer me kunenhlangothi lapho ngiyambe ngibona ukuthi ngithi ngakwehlula inkosi ngithi unqotswa amazulu izulu solo aliphumeleli solo mase liyazama aliphumeleli kodwa namuhla ngiyavuma Nkosi ngahlule Nkosi ngisho nokuthembele sawuthanaza ngeke Nkosi babe manana setha mini atawuthanazela lothi Nkosi ngahlule shakathi Nkosi nganqoba namuhla I want to be among those who are conquered by the Lord I want to be among those who are defeated by the Lord labo labanqotshwa inkosi bavalisa iphunga lelinanzi kuleli phunga lelivala kuphela kulabo labanqotshwa inkosi uyawehlula uNkulunkulu uyamehlula na uyawehlula yini noma uyamehlula kodwa lothi Nkosi shakathi unganqoba namuhla ngithi ngawuthi ngambele sawuthanaza nawe egameni likaJesu Thank you, Jesus. Yebo sengathi Kalanyalo sikhathi semandla kufanele uhlangane nomyeni wakhe isikhathi samakoti nemyeni ungavumi ukusala kuqolwa makoti ngalolu hlobo ukuthi umehlule uNkulunkulu ngihani lokho umehlule uNkulunkulu ngenhliziyo lempilo nayo umehlule uNkulunkulu ngokunethembela lamuhla thana Nkosi inhliziyo yami ivuma wena thambela wena in the name of the Lord thambela wena in the name of ngisho ungasali la ngaphambili phambi setandla tentoto imbili ukhulu bazalwane emhlabeni lesikuwo Nkosi Jesu naso uhleti uyabona ukuthi abantu abanene bamehlulile ngokuthi Oh help us Lord abafuni kulawulwa nguye kodwa iqala labo sawutekwa njengekwenda kwabo help us nawuthi lamuhla Nkosi nansi impilo yakho Thank you Jesus phambi setandla tentoto ngaphambili